Poštovani predstavnici medija, poštovani ministar Spasovski, uvaženi gosti iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije. Zahvala na prilici da se još jednom sastanemo i da ovog puta ja imam priliku da budem domaćin ministru Spasovskom. Naime, radi se o jednom od najcijenjenijih ministara unutrašnjih poslova u cijeloj Europi i čovjeku od ogromnog političkog autoriteta na prostoru Zapadnog Balkana. Od samog starta naše saradnje zajednički smo identifikovali dva cilja za naše dve zemlje i dva ministarstva. To jeste članstvo u Europskoj uniji i doprinos da naši resori budu lokomotive tog pridruživanja. Mi smo na čelu dva ministarstva koja u sebi nosi ogromnu odgovornost za bezbjednost i stabilnost regiona, a samim tim i Europe kolektivno, imajući u vidu našu geografsku lokaciju. Mi smo nakon Europola i uspostavljanja pune saradnje sebi za narednu stepenicu dali Frontex. Sjeverna Makedonija je taj posao uspješno završila i nama treba i pomoć i podrška u tom smjeru. Mi imamo i unutrašnju i spoljnopolitičku inicijativu da se postigne sporazum oko ovog važnog pitanja. I ministar Spasovski je svakako jedna od nama najvažnijih adresa i kad su u pitanju iskustva, ali i kad je u pitanju sam proces dogovaranja. I Sjeverna Makedonija i BiH, ali i cijela Europa moraju djelovati ujedinjeno kako bi spriječili kriminalce da profitiraju na problemima ljudi. U tom smislu, uspjeh Sjeverne Makedonije sa Frontexom i sama ideja Frontexa za nas na Zapadnom Balkanu nosi i poruku da smo u nečemu deo jedinstvenog europskog prostora. Na nama unutar je da to iskoristimo i kao sredstvom koje skraćujemo put ka Europskoj uniji. Naše zemlje predstavljaju računicu koju koriste kriminalci, krijumčari i trgovci ljudima kada pokušavaju pobjeći vladavini zakona i pravdi. Razgovarat ćemo danas o jačanju naše dobre saradnje između svih policijskih agencija. Razgovarat ćemo danas o potpisivanju memoranduma i protokola iz više oblasti međusobne saradnje u narednom periodu. Razgovarat ćemo o mogućnostima dalje razmjene iskustava pripadnika naših policijskih agencija. Zajedno smo u tijelima regionalnih inicijativa i uopšte imamo visok stepen saglasnosti kad su u pitanju regionalne inicijative i planovi. Uostalom, Jahorna je domaćin Sarajevo dijaloga o migracijama kao nastavak procesa koji se prethodno odigrao u Skoplju. To simbolizuje i naše dobre odnose i dobre odnose dve zemlje koje slobodno mogu reći kapije Europske unije. Ostaje nam da zajednički posao pridruživanja što prije okončamo i postanemo punopravni članovi te zajednice i da prestanemo da budemo kapija Europske unije. Posebno se radujem što ćemo danas imati priliku da popijemo kafu i sa pripadnicima makedonske dijaspore ovdje u Sarajevu. Još jednom ministru i njegovom timu želim ugodan boravak u BiH, želim svima nama dobar i kvalitetan rad na Jahorni i što skoriji ponovni dolazak. Gospodine Spasovski, vama su vrata uvijek otvorena našeg ministarstva i cijele BiH, a naša ruka ka vama je uvijek pružena. Nadam se da, kao što smo imali zajedničku istoriju, nadam se da ćemo imati zajedničku budućnost u Europskoj uniji i znam da vi sve činite da Sjeverna Makedonija ispuni sve uslove i što prije postane članica, punopravna članica Europske unije. Isto tako i mi ovdje u BiH se trudimo da ne zaostajemo za vama i da jednog dana postanemo dio te velike europske porodice. Hvala.